chibai ule voin hi june ni khat sang ni le somni pakhat thole ni ania voin le nimin lama Myanmar ram chunga thilthlang langsar zolte han puang le ila tahan le kalimio chevela school kai an lo thu tual chungmi te chuan an soya june ni khat hi military council labin sikul lu tan nia alo ruat ni ma se sikul kal mu tur anam lo ni in pdf kale chuan an soi ani school admission ti tur chu omve thoma ase sikul chu ataka kaltir thai ani lova kalemio biala omte chu sipai in kulna school office kem le building ate omlo turin people defense force kale chuan vokhan na thu chua asiam ani hetiang bokin chin state falam le ha kha khopui lama po school kal mu tur an omlo ani people defense force kale bial pdf kale thu chua lo ngai thla ila akhatna sipai sual tomna school hall bunker duty post in emo sipai sual te hnaya mi pui omlo tur panina pdf a imisiat zong an ompalin pdf boral palte ruang isiat zong an ni po in ngoitlat atul pdf sul nu chui thai turin engthilma tisu video lak post photo an hming soilan an biodata sim zep tlatin tanpuiro pdf chat lak na post lo chuta chawan ai car bike chutiang an chuang chumia an biru chumi konga an kal ti in kam tamlo pdf chungten an tuar pha thai pathumna pdf hian mi pui chan le sipai dolet bai pui an thlak zel dona mi pui bungro thil nai properties khoi poilo sam an tum ti lui ni lo in bai wanga chiat pal thai konga sia thiamna rel put zel atul nimin khan karen state demo solama in dona na satak athlenga demo so township kongta khua in kana sipai somriat zet an thi nimin meni somthum pakhat chonhudar khatvel khan karen state demo so township a kongta khua loiko khopui lam atanga local military council sipai tele karen ni nationalities defense force KNDF te chu intok fu in anin kapa sipai lam hi mi za somnga vel an ni a KNDF te hian kutasiam chop silai chau an nei hisapin mi somnga vel anon tir ani an rin thu mitam hutu te chuan an soi ma se KNDF te hi in toy tharin ral thuam te po lakhomin an lo in buat sai that em awangin an lo do let ne thaya sipai mi somriat aya tlem lo an thi ba ka ral thuam thanem tak an lak sak thu KNDF te chuan an soi sipai lanung dam he hmuna tang te chanchuak turin helicopter le jet fighter te an lo thlenga ral thuam liana an ron ka na sat awangin KNDF lam mi pakhat aborala mi parukin hliam an tuar bok ani KNDF te chuan ral thuam liana anon baitak awangin an hnung tolta a phekong township le loiko township a om sipai kem te chu an baile mek thu an soi ani chonu dar ni vel atang khan zandar somthleng KNDF le sipai terrorist te chu nasa takin anin kapa sipai lam thanem tak an thile a KNDF lam hi mi pakhat thi in hliaman omnual thu free Burma Ranger karani te chuan antar lang ani heti khopa military council lam an thina sat awang hian nizan khan sipai te chuan an omna luai ko khopui lam atangin dimo so khopui lama hian ral thuam lian lai puin voisom ni chuang an kapa tukin jingdariat vel po khan voi khat an kap le a nimin lama sipai somria chuang an thi awanga hetiaron ti an ni an rin thu KNDF zinga pakhat chuan khetin media a hril ani ral thuam liana demo so khopui an bai awang khan mi pui tam tak ral tlanten har sanna an toka tuithiang hlim in tur a omlo awangin an hmu chun dil tuinu thiang hlim lo an thal thu an zinga telte chuan an tar lang ani hetia demo so khopui chevel khothen khata mi pui an ral tlan hlom awangin demo so township sampia chaumain kho a in pakhat chu akanga kang mai thel tu tur mi pui an omlo awangin akang ral he in nei tu hi u si kho do ania ni zan lama ral thuam lian tla wanga kang ani an rin thu PKPF lam chuan an tar lang ani mindat atanga ral tlan mi sang chung te omna ka an ni chin state mindat khopui atanga isakhan khobula ral tlan te hi mi sang chuang an om ve a an omna hian flag war po antara flag war antar chung hian military council sipai ten ral thuam lian mangin an kap ta thowa an ral tlan na mun atang hian an sahim na tur mun dang zongin an tlan chele ti hriat ani ral tlan te tu reson pek na kongpo an khar sak ngala an leina tom khop mai ral tlan mi pui then khat chuan chau thu laman pana
mi then khat chu mindat khobula biak in an pan thu a hmuna om mi pakhat chuan a soi mindat khopuya hian April ni somni pali khan kongzo ania kongzo zinga tel thalai mi pasari an man te chu chuale turin police station a kalin an dila an chua du tak lo awanga in dona chuak tan ta kha ani min chian lama military council sipai te ruat venglal le secretary pani te sa hlum an ni nimin meni somthum pakhat chonulam khan Mandalay region min chian township changpiu kan khua sipai te ruat venglal le secretary pani te chu chema sa hlum an ni a khomi puite khua chu sanin an biruk vek thu hriat ani venglal hi umin awna ania secretary hi utin thu u ani an pani hian min chen khopuya an kalti an hriatin mi tu ti hriat lo ten an lo changa an khua chophiu kan atanga chimlam mel khat vela hla chopio khobula an pani hian chemin an satlum ani chophiu kan khomi puite chuan sipaile police an lo thlen wat ringin an lau thonga ram hnuaya tele khothen om hnaya te an tlan set vek thu le tlan se ve thailo tar sak lo te chau an om thu a hmuna om hei che pakhat chuan a soi chophiu kan khua hi min sian khopui atanga mel ruk vela om ania mi sang chuang vel an ko sa ani phaka na venglal kok tu dalan ka hlum ani nimin meni somthum pakhat chohnudar ni vel khan Kachin state phakan township emya taya khochunga mana venglal utin so chu mana kho school committee na akal tur school bul a thlen lain kardum pakhat alo lang thuta chuta chuang mi tu ti hriat lo ral thuam keng chuan voi sari riat vel akapa athita ani utin soa ai pita tia ko kap tu hi engpola mi nge ani hriat alani lo an tha tak utin so hi military council sipai hne na report thin tu kok tu dalan ani thu le athi atanga reilo te a police le sipai te an lo thlen thu a hmuna om ten an soi ti in DVD chuan atar lang ani iyawari lama Kanchi township bazar akangral Kanchi township a Kanchi town bazar chu mi mutuilai tukin jing dar thum le achan vevel khan akang tana Kanchi township le achevel khopui panga atangin kangthel motor som parukin an thela jing darli le mini somthum panga vel khan an thel mitta ani dorja somsari panga le abul naya in pathum akangral ani bungro kangral hlutzong hi hriat alani lawa kangmei chhuah chan po hi hriat alani lo thu iyawari news chuan atar lang ani pau khopui chingiu taw indona a sipai mi somthum velan thi meni somthum pakhat sang ni le somni pakhat tlailam khan Mogoi region pau township chingiu taw indona a sipai lamten rapu bom an rapu awangin mi somthum vel an thi thu tual chung papakhat chuan asoi jinglama po khan pau township chimlama mi pui veng him tu polten rolrala che in sipai honen anin khoi noi boka tlailam dar thum hnu vela anin ka le tum chuan sipai lam mi somthum vel zatin rapu bom rapuakin an thia liaman omnol thu tual chung papakhat chuan asoi ani pau township chimlam rolrala che PDF ta hi chin ennik ral thuam keng ten an ma chon nia hriat ania territories sipai ta hi mi zani vel in pun khom la in chingun taw kholu an pan chau kha ania chingu tawa mun khuar bule khua sipai ten lu chilin an dap chiama ral thom lianin an bei zui boka mi puiten sahimna zongin an tlan chenual ani police pathum le kangthel sipai fireman pakhat DKBA 10 an man nimin meni somthum pakhat sangni le somni pakhat chundar sompani vel khan Karen state miawadi township a police pathum le mai sipai pakhat an mana wole mai police station atanga police mi pathum le mai sipai pakhat te chu Myanmar Thailand ramri wole mai township atanga miawadi township a chak khaila tura an kalchu miawadi kochua kongpeng thuama DKBA achuak colonel so chote ta hauten dom dingin an manzui ta ani hemi hnu vek hian miawadi khochung le pona sipaite an duty thapa songsi main le miawadi inkar kongpo khari leilok ani hengba ka hian methota le min le pan in khin main le falu khwa mi te chu sipai hlawa tlan chelom turin anin puwa cha mek ani min khin NLD MP document lueni abiruk na ina sipai nan man
meni somthum pakhat sangni le somni pakhat zan khan Sakai region min khin township NLDMP document luen chu abiru na ina sipaiten an man thu achung te chuan an soi document luen hi yima pi township Swetang u pakoda bul chen na in pakhata zandar som pakhat vela man ania khoi hmuna nge an hruaya engdin hmuna nge omti an hriat to lo thu an chung te chuan an soi dokhin muen lueni hi sangni le somni pakhat by election a min kin atangin in virtuakin nena achanga sangni le sompanga in thlanpuya khan USDP MP umaumina ne tu ni bokin sangni le somni in thlanpuya ne le in loddo palai ani a dokin muen lueni hi sangni le somni in thlanpui tura campaign ana ilai khan an khua tu ti hriat lo mi pakhat chuan baikin asuto bok ani CDM alut nan CDM alut le rengun tin khan chuna alaka number 4 skula zirtir tu ubu botain tan sipainan man CDM alut nan CDM alut le rengun tin khan chuna alaka number 4 skula zirtir tu ubu botain tan chu meni somthum sangni le somni pakhat khan sipaiten an mana ubu botain tan hi CDM thalo adon tak lo nuwa chungko har satna in atlak buak tak awangin April thalo alak nu chuan CDM aban san le thu ming assign nan le a afanu chuan ngatinge CDM a iluta sikul ikal le boxi a atia ani chuan zirlai no pangte admit lo turin tia asoi chu zirti tu vek mis pakhatin a he ka wangin anman ani thu education lama how to pakhat u phiwe ang chuan asoi ubu bu tein tan sipaiten an man nu hian khoimuna nge an hruai ti hriat ani lawa achung te ngai athat lo thu aboi pui tu zinga pakhat chuan asoi ani Chin State Military Council in Hakha Township chunga an mi man za somriat chuang zinga somkwa chu an lakola mi pahni chu an thito ti hriat ani kumsang ni le somni pakhat February ni khat atanga thunaina an ponglak nuwa mi pui za le somriat pathum an man zinga somkwa pahni chu an hreng zui zela anuwa mi pahni an thi ani Chin Human Rights Pola thok pakhat chuan kan hriat thei china chuan mi za somriat pathum an man to a chung zinga mi somkwa pakhat chu anon chhuwa le to a tlan chuak dangte po an mai thei Hakha Police Station Runtlanga Base LIB 266 campa da te chu mundanga an son ta nge kan thachi alawa Hakha tho anda chu kan ring ti in Hakha Times a hril ani Military Council chuan Myanmar rampuma sangni le somni pakhat meini somthum pakhat thlengin chin mi zathum le somriatin man an tok to a Hakha Township chunga chuan za somriat pathum ni in chungzinga somkwa pakhat chu an chuak to a somkwa pahni chu la hren mek an ni man tok zinga Hakha khomi putler ling le thangjang khu a pukham boy lian te chu sipailamin an soi sakna sat awangin kalimyo damdoi ina an borala an ruang chu tun thlengin an chungten an lamhulo ani DKBA le BGF te anin kapa Border Guard Force BGF sipaithen khachu Democratic Korean Buddhist Army DKBA lama tlan chuakin an tho pui ni a hriat ani bu chaung te ta kai hruai DKBA Pol Karen Ramriweng tu BGF sipaite chu Karen State Miyawari Township phalu khua anin ka thu ke niu chuan thu chu an siamani zun ni khat chanudar khat vela bumho tong kai hruai Ramriweng sipai BGF 1022 regime le DKBA Pol te inkana tun thlangin chunzom reng ani thu KNU Brigade 6 lam chuan an soi chianga ma se thi le hliam omzat ero finfia thai alani lo Ramriweng tu sipai pakhat soidan chuan BGF 1022 a om sipai then khat chu tlan chuakin DKBA lama an lut ni in KNU thu chuwa chuan atar lang bok ani Mon State Molameng khua le bilu chun in kalpona leiming thlakna in khom buat saya Military Council hroi tu antel thu hriat ani he lei bucho angsan bridge tia ming an lo putir to chu Tanluen Bridge Changsong tia thlak ani tukin jing lam daria le mini somli khan sipailam hroi tu man ngai mauna le daktoro bangia awmo te chuan lei honna ceremony a telpuin amuna remote control mangin lei chu an hongta ti hriat ani Mon Unity Party MUP chuan sipailama yamangia bridge ti ming puturin an lo dila ma se sipai hroi tulam chuan Tanluen Bridge
chang song ti in atira aming masa angin an thlak le ta jok ani chu baka a signboard rong sen po a hringin meni somthum khan an lo thlak to a meni somthum pakhata athu an thlak le a helai hi NLD sarkar lai kumsang ni le som pasari February ni som pathum khan buchau angsan bridge tia mingpek ania khochung mi mon ho chuan an du lo hle a kongte po an zo hiala anni chuan tuna aming an pek tan luen bridge chang song tia da turin an lo ngia ta signature campaign hial an nei man ani mi pui du dan angin sipailam chuan aming thlak sakle to ma se mi pui lam ril ru a atlana tok tak tak lawa thunai na pong lak tu sipai ho pai thak an tumzel tur thu an soizok ani Kango khu a motor chunga mi panga chuangte motor chopa halhlum an ni thu riat ani BBC in atarlan dan chuan meni somthum pakhat nimin tlai dar nga vel khan Kango kale kongpui mun khata motor pakhat chu akanga achunga chuang mi panga chu ahmuna an thiveka achunga chuang te chu military council ruat venglal pahni secretary pakhat zirtir tu maichia pakhat le nurse te anni hian helai nai vai vela sipailam training nei piuso thi pol te chu tanpuina an pe a chumi lo holam chu anni motor chunga po puak thai thil a oma chu yo people defense force ten anthusia druk bo zuin konga check antuma dingdu lovin an tlantlang luya an kap zui boka anu loka motor akang zui ta ani motora chuang te chu an thivek tun thlengin motor kang bang chu alo om ni in an soi ti in tual chung mi pakhat chuan a soi ani yo people defense force lam chuan endik tuma an din tir chu dingdu lovin min bai zui an tum chu lo in ven nan kan bai let ta ani ti in thu chu an siam ve thunga chu ti rolin check du lo le dingdu lo chu hetiang boka an ton thai thu warning an pe bok ani hemi chungchanga hian military council lam chuan engma thu chu siam an la nei lawa mi puizinga khochunga sipeiron lu hlavin mithen khat chu an lo in thiar film lok ti riat ani meni somni pariat po khan sipeilam chu khochunga ron luta anin ka awangin mi pathum an lo thi to ti tual chung mi te chuan an soi ani raltlante tanpui tu por zinga mongyua ba ma ka pol member ma phu teng teng ta ni chu sipeilamin tanpui na pek tum anga phone call in an man thu riat ani nimin tlai lam meni somthum pakhat khan ma phu teng teng tong chu sipaiten raltlante tan tanpui na sum petur civil mi anga in soin an kowa mongyua ocean centera an in mu chuan silai mor mu in an hroi zui ngal ti mita mutu te chuan an soi ani an man lai chuan sipai ho chu civil dress vekin an in bel ani Karen state phapuna KNU le military council sipaite an in kap le a sipai lam mi panga an thi thu riat ani Karen state muto kharai phapun kun sei le matho kho in kara tukin jing lam khan KNU KNLA brigade 5 le military council sipaite chu minute somni vel chung an in kapa sipai lama mi panga an thi thu KNU chuan an soi ani khati zong kha voina news kan ngai thak thai chu ania ngai thatu zong zong te in zawai chung alom thu kan soya pon so le ti dik lo omani chuan comment lama bin share tir turin kan ngen acheu in zawai in mang tha vek ule